Uzaqdan bir ses kelе. Dinleyim ep dinleyim. Yüregim pek seskene. Ne içindir bilmeyim. Deniz şuvulday desem, deniz menden uzakta. Çamlar uvulday desem, çamlar yoktur bu yakta. Uzaktan bir ses kelе. Kimning sesi bilmeyim. Bu satırlar Çerkes Ali'ge bağlıdır. Şairning yuqusini bo'lgan Qrim uyata. Bugun Tarix izleri programmasi vatanimizning bir qiymetli yeri olgan Kefe şehrine yol ala. Bu yerge da şan şöhretli askerning yeri deyler. Kefe Qrimning janubiy sharq tarafında yerleşip Körfezning yalısında buluna. Şehirning bir tarafı ise Tepe Oba adlı dağ sırtının yanma-yan tura. Bu tepelikten ise Baybuğa adlı o'zen aqıp, denizge demir yol stansiyasına yakın olgan bir yerge kelip düşe. Kefe Körfezining kengligi 13 kilometrni, uzunluğu ise 31 kilometrni teşkil ete. O'zining ayrı suv aqıvi olup, Kefe yalısına yangi suvni ketirmege xizmat ete. Körfezning chuqurligi ise 20dan 28 metrga qadar yete. Bu al ise quru yuk gemisi ve neft gemileri kirmesi için pek oңайтlidir. Milattan evvel 6. asırda şehir kadimi Yunanlardan tizilgen ve çok geçmey bu yerlerde alanlar yaşap başlagan. 5. asırda bütün yer Roma'ga boysuna. 6. asırda ise Hazarlar tarafından basıp alına. 13. asırda Altın Ordaga qaraşlı ola. Bu işning başında Gedik Ahmad Paşa olgan. Bu yerning avasına kelsek, Qrimning merkezi olgan Aqmejitke yakındır. Şehir denizden bağlı olgаны münasebetinden yıl devamında orta hava sıfırdan yukarı derecede kaydedilir. Şu sebepten Kefening iklimi orta sayıla. Amma Yaltaga bakkanda mında biraz salqınlık ola. Umumen qışta orta hesapta 23 kun qar yağıp, yengil keçe. Yazı ise sıcak ve kuru olup, kelgen insanlarını celp ete. Tarihke nazar taşlasak, Cenevizler 1226 senesi Orhan Timur Hanından bu yerlerini satıp alıp, Kafa adını taşıgan bir şehirni kurup başlaylar. 15. asırның ortasında kolemine göre Kafa Konstantinopol'den de büyük olgan. Şimdi de o devirden kalgan İmaye Kalesi'nin kalıntıları saklanıp kaldı. Osman devrinde bu şehirni Küçük İstanbul dep adlandıra ediler. Çünkü bu yerde yaşagan insanlarning sani çok olgan. Vesikalarga göre 1682 senesi 4000 evde 300-200 musulman ve 800 Hristiyanlar olgan. Bu vaqtda Kefening o'z limanlarında tuz ishlep chiqarilgan yerlerinin belli olgan. Şimdi umumen bu yerler kurort zonası olarak hizmet ete. Deniz, çamur ve minerallarnen bay olgan binalar o'z işini alıp bara. Ve ondan gayrı balık tutuvda yaxşı belli. Qrim Rusiyaga qo'shilgan so'ng Yekaterinaning fermanına göre Tavriya vilayeti peyda ola. Kefe ise 1804 senesi Feodosiya adına çevirile. 1892 senesi ise şehirge Jankoydan kelgen demir yo'li açıla. 1899 senesi ise Aqyarnen bağlı ticaret porti işke düşe. Bu al ise şehir hayatını көтере. Şimdi yarım adamız Kefede doğup yaşagan insanlar olmasa da olarının nesilleri var. Böyle insanlardan birisi Lütfiye Hanım'dır. O 1927 senesi 30 koyunda dünyaya gelip 3 yaşını doldurganda ailesinin Kefe'ge köçeler. Fedoşehir'e balalığım geçti. Fedoşehir'e 3. Tatar Mektebi'nde 6 klas bitirdim, cenk başladı. Okupasiya vaktinde Собор Казанский Федосии. O собора советские пленные жили. Полный двор собор пленных.
Қараманымыз о вақтлары яш бала болса да, кефенің бір көшечігіні біліп, бүгінге қадар бір соқақның адыны қатырлай. Федосияда консервный комбинаттар еді. Менің анам консервный комбинатта ішледі. 1936 senesi. Babam sadonikim. Fedosyanın çetleri yüzüm bağıdı. Babam Gurbalinsanın bağında sadonik edi. Табачный fabrika Fedosyanın İtalyanski ulusasında edi. Sabah mektepten saat 2'de kesin sumkamı ataydım. Bir koşu ötmek, 15 kapık akça. Deniz. 15 kapık deniz suyundan ağzıma gitse, barım 5 kapık su alıp içeydim. Bir daha deniz. Bir gün anam kolunda çubukla gelip, beni kötekleyip alıp kayıttı denizden. Deniz yakın еді дейміз ki. Lütfiye ханым кебі дабыр қараманымызның балалығы кефеде кечті. Сервер аға 1938 senesi кефеде дүнияға келіп, сүргінліктен соң кенеде айны бұл ерге қайтып келген инсанлардан бірісідір. Малмурашайда қораман, алыш-беріш, ялбойдан келеділер, yüzüm satladık, жеміш, берден боғдай берейлер. Бұны мына имішем айтайды, аптем айтайдылар, анам бабам айтайды. Шайт alışveriş akşadan zorları yok ekan. Çok ejengişe ekanlar. Adam ne baraydı. Başkalar şipalak çalmaydı. Biz kaptanlarla barıp suğa çıkaydı deyip anam aytaydı. Bu endi Müslümanın yavrunun arasında bağlan farkı var. Taşlanmayı kaptanma sulanıp çıkaydık, şiyaktan salkınlanmak için. Сервер ағаның қатырасында балалығында анасы насыл ашларыны пішіріп, сыйлағаныдыр. Оларда şu evvelden anam aytқан laflarını көп аңна. Evvel anam ayta şundaki o manda şu Taşkent yaşama 70-ci 80-ci senelerde kalklar şimdi bir maqtanalar dedi. Kalklar para yaşayı dedi. Aşağınlar omay şorbası, paklallaşırdı. O şorbalardan көп vaqt pişiriyorduk. Lütfiye ханым ise шымды Қарасу базарының бақсан көйінде яшай. Оның шер ақында тасаввуры біз көрген автобус машиналарынан дегілде ат арабаларынан бағлыдыр. Не қадар yıllar бір şeyini деңіштіре. At araba yürüyedi, lineyka diyediler bir atlı. Şimdi taksi, o vakti taksi, lineyka bir atlı. Ana ездовой қалқы перевозил за деньги. Dünyada insanını tutup күчіні берген şey bu sevgidir. Sevginen insan yanıdan тіріле. Sevginen insan өз ана топрағына қайта. Sevgi bütünley türlü olabilir. Bu sözlerinin kıymetini bizim ecdatlarımız yaxşı bileler. Akşam olsa yuxum kaça. Kulağımda sözlerin, sanki güneş şaynur saça, senin cidden gözlerin. Bir bağışın bana bahar, aydınlata yolumnu. Eğer sen de beni sevsen can yürekten, kart olayık olup lezzet koşak. Sevgi olgan yerde Qorantada başlana. Qorantadan koy, soң devlet peyda ola. Ama kefenin evlenu adetlerini Server ağa yaxşı bile. O meselesi de evet, o mandede көп arı taraflarda болған. Şimdiki bek yaman jayra yatırlar. O mandet tanış bilişleri komşu болып yaşaganlar, başka köyge bermey, niçin desen tamırın bilgenler, söylesin bilgenler, özlerine layığını tapqanlar. Şaytып, Qorantalar ayrışıl degen mesele bek sirik болған. Şimdi Astanovkada tanış bolalar, kinoda ya bir şey, ana orış aytqanda molniya любовь bola, yıldırımday. Tez kızgan tez sıvır degen lap var temirde. Ana şimdi esne nenadyosinlar, ayrışırlar şu. Экинчи Жиан женгі вақтында 1941 senesi ноябрь ayında немселер кефеге кіріп келе. Декабрь ayında ise Совет Бірлігінің десантлары
Ялы бойындан кіргізілем. 1942 сенесі Кения немселерінің аскерлерінен шиыр толам. Мен мағам минаға қақылды. Подорвался на мине, 19 лет ему было. Оны Отскойінде подорвался. Отскойнен совет солдатлары, медиклер Коктебелге алып келді. Коктебелден екінші күн Федосияға беттен ұрылды. Бұл көз ақып түшкен жоқ көз. Бұл көзінде де 1% зрение қалды. Федосияны немселер, мен Шебетовкадан 30-дан анаммен барабар Федосияға бұнда бомбадан бабам бізді 30-ға витамин алып келген еді. Енді немсе келген соң Федосияға үйімізге қайтамыз. Немселер де автоматтарына жол толдырып, как арик шерге Федосияға кірді. Олар жолын толдырып кетті. Біз бачине. Бізге бір ши. Бізден даже не заметили. Кіріп кеттілер қойға. Ondan соң үйімізге келіп шықтық. Başladı bombalamаға совет самолеттары. Оккупация. Советские самолеты бомбят безбожно. И геже бір семья погибала. Вот этот хлебозавод, о тарafında gece bomba düştü. Rahmetli anama dedim. Men dedim bakayım dedim. Ana bomba düşken az varını barsam доску принесли. Доскаға она хозяйка дома этого. Дом развалина, дома нету. Вот так вот она, верхняя часть. Верхняя часть, а нижняя часть нету. 2 стопы ноги принесли, возле нее бросили. Тут кишки болтаются и почки. Это я все видела вот этими глазами. Келдім де. Келдіге babamdan anam отыралар. Allah'ın rahmetinde olsunlar. Айтсам, babam айтты. Ay балам деді. Не вақыт olsa o bizim başımıza düşecek dedi. Anam babam bomba düştü. 42 senesi 20 Mart'ta Fedosiya'da Советская улица, дом номер 60. O evde üstümüzge bomba düştü. Oturganlar hepsi başsız kaldı. Осколочный bomba, советский самолет var bombaladı. Biz yuklayırdık, yuklağağa bir şey olmadı ballarga. Anam вообще başını ensesinde bir kasası kalganına kuşkurki. Bet yok. Babam череп разбитый. А biz ағам бағыра. Бойлы зорлукларны кечирген яш кызның башына сүргөнлүк түшө. Парадные двери были, звонок. Yengem çıktı. Kapını açtı. Ana o офицер bir bağırdı. Собирайтесь. 15 минут сроку. Весь Крым высылаем dedi. Men ağlap bardım yanına da bu ne dedim, раненый брат dedim. На Арабатской улице в госпитале лежит. O bana dedi, весь Крым высылаем dedi. На вокзале встретишься с братом. Beni vermedi. Вагонlar вот эти вот телячьи вагоны привезли. И Федосийскими я выехал на вокзале. Смотрю, эшелон грузит Судакский район, деревня Тульский Судакский район. А там мне бабушка, папина мама живет.
Я, как увидела этих отцовских, все там оставила, то, что взяла в этом Даишкином доме. Перешла сюда. На Ивазолке наш эшелон тронулся. Я вот так вот стала у двери. Мне уже большая девчонка. И kapıga dayandım. Karantin горы. Zatedosi. Karantin, deniz. Өзім ağlayмын мына. Уже я соображаю, в чем дело. Анау бір қыз достым, не, o anası var еді, babası var еді, adı Zemin еді. Олардың yanına барсам, олар маған осылерінен алып, маған да берейділер. Болғаға келген соң бір қопқа эшелонға вагонның ішіне ne balık su getirdiler. Balığı yok. Ana herkes savutuna, ana ukadan dokup onu içtik. Aşnaş yok edi. Şay etip 19'da yüksekti o bizim. 19'da yürüdüm ben. Bu bir insanның дегілде бүтін халқның фажасыдыр. Бір insanның өз икәйесі бар. Шымды Кефе районына қайтқан. Тамырлары Бақчысарай районының Маркур көйінден олған ватандашымыз бұл күнлерні бөле қатырлай. 18 майысын ежесіне бабам Ақметшіде тұрут армияда еді. Анам ақшам кішті онда. Бірдане қатыншы қоншымыз деді ки, Қатиже сен үйден кіштіме бүгін ежепек яғмыр яғажақ деді. Сон анам яқса да діреклерін түбіне отырып, саба жаяу жүреділер де. Ақметшітке бабама кішті. Анам бабам үйде жоқ еділер. Бірдане битам бар еді. 3 tane de bala. Мен 2 tane de ufak kardeşim. Oğlançıklar. Soldatlar kelip, bizni көтеріп машина koydular, bitamda oturdu. Alıp gittiler Özbekistan'a. Anamı yolda tutup Oral'a verdiler. Babam da Tıla'da, Şahtada edi. 58. yılı taptık. Anam bizni taptı. Айны күнлерні қартларымыз бір кімсенің башына түшмесін деп дуа оқилар. Торунларына есе ватанның қиметі насыл болғаныны яқшы аңлаталар. Оралда дағы, Оралда дағы, жоқтырдан ет яғы, Оралының таш топрағы, татарының көзі яшы. Оралының таш топрағы, татарының көзі яшы. Yansın da yansın, Oralı da yansın, yansın da kul olasın. Bizim demini da getirgenini, gözleri kör olsun. Bizim demini da getirgenini, gözleri kör olsun. Аллаға шүкір, ватандашларымыз ана топрағымызға қайттылар. Қырымға ет алмаған инсанларымызны вақыт дуаларымызда аңамыз. Егер де шерінің мерkezінде олсаңыз, ажайып Аллахның evine көзіңіз түше. Peduşilişin yanında camı var edi, revolüsyonide camı var edi, karantinde camı var edi. Uşum bizim oturgan yerimizde, revolüsyon ne
Беломорский переулок, Балабан хлеб завод, evvelin cami edi. Sovet hükümeti camini bozup zavod, hlebi zavod kurdu. 5 sene cami bilemen Fedoşa'da. Шынды ise шерінің меркези жәмесінде халқымыз топланып, өз ибадетлеріні япалар. Osmanlı davrında 1516 senelerinde bu kefede 36 tane cami oldu. 1542 senesine gelip 38 tane oldu. O vaktinde bana bu yerde bana bu caminin o yolumuzun ardında bana bir yerde bağ var. Bu Rusça aytkanda morsat deb aytılır ama Tatarçamızda endi deniz bağı demek gerek mi? Ana o yerde Balaban bazar, merkezi bazar olgan. Yalıga çıkkan. O bazarının yanında da Bek Balaban büyük merkezi cami bolgan. Karavan sarayları bolgan, ammamları bolgan, çayhaneleri bolgan, aşhaneleri bolgan. Bu her bir şey bolup ötken o yerde. Onun yanında da o vakitte o Balaban merkezi caminin adını Şahzade Süleyman Han Camisi deb adalgan. Ve o kişi tarafından mablag berilip o cami vaqtda qurilgan. Ondan so'ng buni yanında da mana bizni muftiy jamimizda o'sha vaqtda qurilgan 1923 senesi boshlangan qurilishi 16 asrning boshlarında. Ondan so'ng 1939 senesi bu qurilishi bitib hali bugungacha mana ko'rib turasiz, mana shu alda çalışıp kelyatır. Elbette böyle tarihi camining алы acınıqlıdır. Çünkü caminin azbarında 2 katlı ev tura. O yerde türlü insanlar yaşaylar. Olar ne kadar bu yerinin mukaddes olganını anlasalar, belki başka bir mesele olur edi. Ondan gayrı binanın işleri hiç bitmey. Mına şildi ko'rib turganingiz gibi mına camide mına neler mına tamir işleri alib borilayotir. Ondan so'ng mına tishqarimizda azbar qoralari yopilayotir. Ammo lekin qiyinchilikma yopila. Bir yerden bir ne yo'qdir bunda mayish. Mana o din kardeşlerimiz her zamanda bir zaman barıp turib bu yerde iş adamları bilan rast kelishib, sağ olsunlar ular ana o yardım etip turib, yardım qo'llarini uzatgan kadar yetishganga kadar yapalar o'z kuchimi. Mana qarangiz, mana bu mesele mana hepsi bularni ta'mirlamak kerak. Her bir 2 yilda bular hepsi tushib ketib, ana bu şeyler bo'la. Mana o'tgan 1-2 yil evvelsi mana sıcak pol yapıldı bu yerge. Ama çalışkansın o buzulup durar da tamir işleri alib borilmak gerek. Da işler çok. Ama buna bakmayıp vatandaşlarımız Allah'a müracaat edip dini bayramlarımızı ötkezeler. Alib borillar. Birinchi bolup turib bizni o din kardeşimiz var bunda kardeşlerimiz kelip turib birinchiden navbat alib turib navbat men iftarlar yapıla. Mana bu yerden buna da aytırıp perde tutula da bu yakta buna apay kişiler, bu yakta er kişiler kelip turib dualar yapamız, hatimler etemiz. Nemizni iftarımızı başlaştığımızdan aldın. Ana ondan so'ng namazımızı yapamız, ağzımızı açamız. Bala çağalar hepsi bunda bola. Şayttırıp oraza bayramlarımızı kutub alamız ondan so'ng. Mana bu yılda bir yerde çok bo'lmasa da balalarını o'z nesimen bu iş adamlarından, ana babalardan belkim tushgan nelermen bularni yaraştırıp, ularni zevqlantirib degandek bayram yaptık. O'zimizning kuchimizga yarasha, halimizga yarasha. Kelgen musafirlerge bu binanın tarixini açıklap, İslam dinimizning güzelliginin doğru tarzda gelecek nesilge bu inşaatlarını kaldırmağa niyet eteler.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Соқақтан юқарыға көтерілсеңіз, дабыр Аллахның евіне көзіңіз түшер. Бұл Яғу Қапу Қали адыны ташыған тарихи бір жәмидір. Была действующей мечетью до середины 20 века ориентировочно. То есть был минарет построен на старых фото, где данное здание есть. Можно увидеть, что данное здание в таком же виде сохранилось, в котором оно было, только не хватает минарета. Вот. Оно использовалось как джами до середины 20 века. После было использовано как продуктовый магазин продовольственный. В дальнейшем, в 2002 году администрации города было продано юрлицу. Ориентировочно в 2003 году юрлицо продало данное здание адвентистам 7-го дня. С 2003 года данное здание вот в таком же состоянии стоит. Как бы они перекрыли крышу немножко, там сделали внутри косметический ремонт. Но в здании внутри сохранились все признаки, что это было мечетью, окна, двери поменяли. Но здание так и не используется, потому что при использовании адвентистов, когда они там начинают какой-либо ремонт делать, тут мусульмане города собираются, как бы, получается конфликт, и они не трогают это здание. Вот. На данный момент есть путь решения, то есть пришли к согласию, что данное здание будет произведен обмен на другое здание, которое подойдет данной религиозной организации. Вот сейчас документы в стадии проекта обмена. Әлбетте, бұл тарихи дини ядикарлықларымыз қайтарылып, тек халқымызға қызмет етсін. Тарих ise тек өз сәйфелеріні яза. Шерге келген инсанларны ise бірінші нөвбетте түрк сериалларына бензеген бір ажайып язлық еві давет етем. Бұл ise дача Стамболидер. Бұл бинаны рус туджары Иосиф Стамболи үшін 1915 сенесі құрғанлар. Бұл инсанның айлесі түтіннен оғырашып, ажайып сарайны өзінің олажақ өмір yolдашына бағышлаған. Женг вақтында ise аскерлер үшін ярдым беру еріге чевірілген. Совет бірлігінде ресторан олған. Шынды ise музей оларақ қызмет ете. Мұнда умумен қырым татарларға айт олған сетлернен тізілген ыратлық одасыны вечешмені көрмек мүмкін. Әлбетте, бұл ерге қайсы заманда олса да келген мұсафирлер қырым ысыны өз евінде акс еттірмеге тырышқанлар. Шайыр ise чоқ сырларны ташып, өз аятыны девам ете. Қырымның чөл халқындан қалған ерлер ел-елдан қияфетіні деңіштіре. Тарих ise артта қалып, келечек ана топрақ ватанда языла. Қар боранлар içinde гүл кіба açtım. Келгенге кечкенге нұрларым сачтым. Қара дертні бияз қуванч ile ұрдым. 100 кере йықылдым, 101 кере тұрдым. Бұл хасталықның кенді ilacı бар. Базан хаял күчүнден йықылади var. Амма оңа сабыр, қави ишанч керек. Чүнки тек ярықтан осып чыға терек. Эльмара Мустафа.